Il-mawġ ġgantesk tal-kompjuter u skultura virtwali bl-isem of Mice, Carbon u Triton se jkunu żewġ attrazzjonijiet ewlenin fl-edizzjoni tal-Festival tax-Xjenza li din is-sena se jinfirex mid-daħla tal-Belt sa Pjazza Tritoni. L-edizzjoni għal din is-sena li se twaħħad l-oqsma tax-Xjenza u l-Kultura se tinkludu wkoll biċċa xogħol artistika interattiva inspirata mill-ġisem tal-bniedem biex tiċċelebra l-Belt Valletta bħala kapitali Ewropea tal-Kultura. One News tkellem ma' Dr. Edward Duka, il-manager tal-festival li tkellem dwar il-programm li daqs bajda li se toffri l-edizzjoni ta' din is-sena bil-fuq minn 30 attività. Xjenza hija parti mill-kultura tagħna għax bidlet ħajjitna u qed niċċelebraw l-Valletta 2018 European Capital of Culture u ħabba dan ħajkun ħafna mużika, sfin, per eżempju f'Pjazza Teatru Real ħajkonna show mit-tfal għamluh fis-sena skolastika fuq it-time travel u hekk għandna show ieħor jikkombina l-matematika mal-mużika, mal-jazz. Spjega kif dan l-avveniment u sforz kollaborattiv bejn riċerkaturi, akkademiċi u studenti li flimkien jipprovdu divertiment u tagħlim kreattiv għal nies ta' kull livell. Ftit minnhom ilhom xi sentejn. ħafna minnhom konna l-kol tagħna xi sen ilu xi xarejn wara li jieqaf dan il-festival. Effort ta' mijiet ta' nies, ta' studenti, ta' artisti, xjentisti, NGOs, nies mill-gvern, nies mill-industrija, għax ix-xjenza taffettwa kull parti ta' il-ġurnata tagħna. Proġett ieħor għal din is-sena għandu l-isem ta' Jazz and the Golden Ratio. Kristjana Sebu, waħda mill-imħuħ wara l-proġett, spjegat ma' One News kif lan wara dan il-proġett huwa biex juru s-sinerġija preżenti bejn il-matematika u l-arti. Exemplifies the synergy between mathematics and arts and music in particular in this case. There are very few people who associate mathematics to beauty, to creativity and to elegance. These are more or less attributes which are normally associated with arts, but arts and science are actually manifestations of the same thing. Il-kap eżekuttiv tal-Fond tar-Riċerka tal-Università ta' Malta Wilfred Kennedy qal li x-xjenza fil-Belt għandha rwol ewlieni fil-promozzjoni tar-riċerka xjentifika tal-Università.